vok nek zon thani som pakhat ni nga ni kan lo thleng ta he sarkar thar hian ram thazok min tiama kalphung tha le tunma ala ti ngai lo thil thar kalphung thar min zora ei ruk velo an tum thu an soina video kan hmucham chi thina ni kha hetiang taka in tiam kamna mi pui laka ti tur le an in soibat ang hi tunma ala thleng ngai lo ni hialina lang an sarkar ta thei top chua an tum thu kan thre chhun zom zela thalai tam zok an loma an hmalak na a tha thokhat viau mai fair taka zirtir tulak te kuwa le smuggling noi bautuma force ne na khong taka hmalak na te rui hlo ti rem tum le hemi konga hmalak na a ho tu pa ber veina na tak ne na hmalak na NGO ne na in thurual taka hmalak na te Civil Defense Organization tha ti chakna tura legislative support pek tumna chutiang malak na te thalai te khovel din tura thalai tamzok foreign na thoka tir chhuwa tuma malak na te ara chhu mek te mi pui tamzok re thei kan ni na salata ruai chuak tura malak na te kut na thok tu te thlai thar lei tum na te malak na tam taka oma tunma a political will tel lo malak na lo om thin chu ti tak tak an tum ni alang malak na kan humek ni in a riat chuti line an leader tuna CM ni ta ina soi tamber jinga mi sarkar kaldik lo na bul chu party mi te hian ram an ti chefo ti ang dewa asoi chu a thleng dik chho me kem ni ti turin contract impact dan le supervisor departmental work kai noite chuteng ang chu opposition te be na rem chang om chho ve ta zela ma se hun kalta ne na khai khin chuan Mizoram pui te hian ngai dan tok ero kan nei thiam hri viau ni in alang TLAK huamin na kan thokang ti lai tak hi thil ro pui takani party bik soilo ta ela an tlin le na tur hian an tlin tu ka tengin an bei nga le moti mai tur khan vote oriented tak khan na tho ani thina ni TLAK huam chuan na an thok ta em chutiang chuan ti ta se mi pui an phun luai dona ration card var state danga kwata nei ngai to lo Mizoram state re thei berin chutiang card nei ta na bu fai mana subsidy pe ya veibel chetam tak kumtin kan khoral thin te chutiang su kyang tur le card nei thei tur chin income bituk om sia aman tloma khul du wanga income lem mang le dot manga card engle polo om kan la thlel tat mai te chu thil vei om le ril rukap lian em tu ani mek kan value system siam that tuma malak na te chuan mi pui ati phun na samurmur hle diktakin sarkar hikal se kan ti veka dik le huai taka kal tumin hei kan supply minister hian kongaron vai fai meka dikna du inti mi pui te chu aphun ring an ni le si kan chan na ture mo kan hek na ture mo kan hlok don lo chuan dik lo dewa kal chu kan lo hre ho lo mai sarkar hi diktakin kal se kan ti chuan mi pui te hian sacrifice ve tur kan na yasin tu sarkar po ni se hei hi chu ani zel dan tur ani ei ru te kan han sei sel ve nge ya scholarship deal le ration card chung changa tak ngel po kan dik hlei thei si lawani chuan sarkar dik le huai sen kan ron rei po le kan phun na sadon ti na ni mi pui te po kan in en fi awangai em ZPM sarkar kan tran wang le kan support wang ni lavin tu sarkar po ni se he kan nei chhun kan ram mi pui tam ber ma khua atana malak na huai taka kalpuyan omani chuan kan tuar dewe mo kan hlok don lo dewe mo po ni se kong dik zok chu hre tak chung pon kan zo mai turani chu ram nuam le chen fak om dikna ina ro a rel na state kan thlir thin state om dan tur chu ani nge yang hei ai kalak chung chang kha he sarkar malak na zinga khan kan lo soi maya heng te hi huai sen awangai don ve ration card chung chang ang tho khan TLAK huama malak na bokani mai lo mo tun ma a kan la hriat ngai lo le mu ngai lo bokani ai kal ti re te chu a department ang le sarkar ang pon malak na lo om to thina ma se political will la om lawani yang a har salutuk ti hlei thei ani lo ti chu kan thutlang kom na ani fo ai kal sang thum chuang te meu mai tuna hian kan nei meka nat na khir po ni se a chan chu eng po ni se an in thik zel do na
malaka harsadon phallo ni top mai ro se ti kha council of minister tena an thuro lo manubur mai chemical tlangpui tur hian tlak huam thil ti bok ani lo chuan tu sarkar nge tingam chuangang sarkar na thok ai kal la tam tak ten Mizoram sarkar thu chuak angin an na an zom mek ni a thu don ani sarkar department rang rang ai kal la hi sangthum zathum somruk panga tuna hian Mizoram chuan kan nei mek chung zinga tam tak chuan sarkar thu chuak angin an na an zom meka hemi chungchanga hian sarkar department tinte an khau hle ni a hriatani DPNAR chuan zun ni som pakwa sang ni som ni pali khan office memorandum ti chuakin Mizoram sarkar noya thok na thok ai kal la te chu ni som thum ral ma in an na thok chhun zom turin hriat tiran ni a na chhun zom lo te chu chol unauthorized absence a ngai an ni don ani ai kal la te chu hriat tir na chu atang ani som thum chungin an na a let vek tura hriat tiran ni a ni som thum chung July ni som pakwa sang ni som ni pali ral ma a ma ni na zom lo te chu dan lawa chola ngai an ni dona an chunga disciplinary action lak tura ni dona ni nei voina press conference kan han nei le dona kan kau na te ai poi moin helai ya press meeting lo kal khoma kan lom me ma sai lom thu kan sai dua chon nia voina kan thil sai tur hi lo khel sak tua tren khat te pon mi thiam an tian ron te pon an lo be kwal na sa tonin kan ria so chan san tur hi teng tin ne kan soyang ti hi tam tak ngai to na pon lo mang to mai thia tren khat chon ma re reng se tia tran tlat chuan tran na tur chu ma tin tran na tur phum dam am to lawang hiala han soi tak youtuber tren khat operation lampang mi te pon om towa amal chu voin yan ma re reng se ti kha kan tran san don lo ni dan kan tran san don ni ti kha min lo tia sak ma sau la kan do ni introduction kan nei le potanga cha ting lama tang hian kan chananga ania voin a hei nia ke hi ZPM General Headquarters Legal Department General Secretary Valencia Makachuo kania cho thai kapul nai berami hi media IT and publicity kan GS TBC lal than moya ania chon adot lem hi u pilal tuang kima kelal tuang kima ania ani kan party spokesperson ania PSC ania secretary PSC secretary ani hal boka chuan party spokesperson ani chungin voin hi nya spokesperson ber ni lawzok ali kan lapang thila ni bain ke hi ani kan soi don ania so po chumin law shiat sakna turin atu chawni chon hela ma ka veila ma mi hi u law moya pachuo ani hi kan legal department kan secretary ania chuan hela hen loin asir hen lo belok mai ro poi lo hela pasir hen ma ti chuan do dem hi Venecia z pachuo Legal Department ZPM General Headquarters Second Secretary tau ani chuan olawin tlarve helmet pakhat chumai kula chuto kan sei le ani PC lorin moya kan party ya joint secretary Legal Department ani ya PLM so Benjamin amin kan siap man lawa ka to lo mokatia Benjamin Laltran puya ani kan party ya Legal Department joint secretary ani bokani le kai kan statement nei te hin lo dong bek dong kan siar chuak zoi nga chuan point chen khathe kan secretary pu lal nan moya ni hen on siar don pokani ZPM party kai suai sarkar chuan Mizoram sarkar in CBI hena general consent apek to anu kirlo ZPM party a principal alading rek ti hi kan ron thu puya he thu hi consent nuk let tiang te pokan se mar chu youtuber khat te min kan lam lo ngai chen wala nga ni zana ka en lea kan nuk let nia sarkar apu na ka video ka photo lawa om le to lo kan nuk let le lo ti chu chiang ni me lai ka lo ziak lak lo to kan nuk kir lo ti kha kan soi ngon tu ani chu kan share chho par par nge ZPM party kai suai sarkar chuan campaign lai India mangein ni somti pariat kha song pani sang ni somti pathum khan CBI hena general consent alo betawa heti lai hian ni somni pani kha song pani sang ni somni pathuma Parliament passed of criminal law Pathum IPC CRPC le evidence act khak na tur dan thar Bharatiya Nyay Sahita BNS kan ti mai le Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita BNSS le Bharatiya Sakshya Adhiniyam techu July ni khata tanga man tran turati alo ni ta dan thar man alo ni don ta ka chuan ni som ni tharuk sang ni som ni pali khan director CBI chuan
Mizoram Sarkar Chief Secretary hena lekha thonin criminal law thar man tran ani dona banga Mizoram Sarkar in CBI hena consent alo pek to chu July ni khat ma ngeya athar gazette notification ti chuak turin ngenna athenani CBI in notification thar tur notification CM thar turangen na chan chu Mizoram Sarkar in CBI hena general consent hemi hi kan han bracket de big help power and jurisdiction a consent a pek nakha section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 DSPE Act katimai noya Central Sarkar in Indian Penal Code IPC noya thil swal tina chui theina turatan chawania tuna ero section 3 of DSPE Act noya Central Sarkar in IPC thak tu dan thar Bharatiya Nyay Sahita noya thil swal tina notification achwa to wangin Mizoram Sarkar hian athar laka notification chuain CBI hena hian general consent a pek thar angai ni general consent pek na tur notification hi Mizoram Sarkar hian athara a issue ani lo chuan CBI hian Mizoram chunga BNS noya poi khoina hian engkhes ma an lo chui thei to don lo tina ni ti chuan Mizoram Sarkar in notification thar chu a CBI hena consent thar a pek le na chan chu kan thiam to me CBI notification draft kan te format asia manga CBI hena consent pek na Mizoram Sarkar in gazette notification na chua chumcha hian opposition party te chuan thu dik tak zep le rabet chungin Mizoram kai ZPM kai suai sarkar chu an lo bei faka ZPM party chu ai soyangin an om lo chief minister hian an sarkar ma khan mi puite CBI general consent pek ani tu thumin sila ZPM kai suai sarkar hian thali le ni som pali chi CBI hena hian general consent a pe ni tin na satakin ZPM le akai suai sarkar chu mi pui bum tuwa an pu me ka ni heti anga thu bel chian do lo manga mi pui rel ru khai suai koi tuma ZPM kai suai sarkar an beidani a ha kan ti le ya oi kan ti rualin zoram mi pui bum tuma politics zechia an lat choi nung tlat hi ban san to se kan ti le ni Mizoram Sarkar in notification thara isu chan te hi han bi chiang ila kan ti han point my point in ultak kan ti kan han chia le zelanga point number 1 CBI in Mizoram Sarkar hena notification thara chwa dura alo ti yang in le a chwa dan tur draft anot sia mangin CBI hena general consent pek na notification thar chu ni som ni pasari June sang ni som ni pali khan Mizoram Sarkar chu na chwa le ta he notification hi ni khat July sang ni som ni pali khan Mizoram Gazette publish ani ni som ni pasari June sang ni le som ni palia Mizoram Sarkar notification thar ti suang khan subject helai hi chan khat pai chon subject lain lawar viwa YouTube pakhat kai na chon however to the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram except with the prior written permission of the state government ti thu ain zia ka helai thu notification tharakan helai ber chu ni na la hemi chungchanga hian Mizoram Sarkar hian thil sual te ti sual ani lawa general consent anuk dok ti na poni law bok dani na pu tangin notification hi an suwa thara consent thar pelein danangin state sarkar hathok te chuina tura state sarkar in consent permission apek angai thu an lo tar lang mai ni hemi chungchanga ZPM kai suai sarkar bai tu te hian he thu dik hemi pui laka zepin thu dik taki an phol chuak du lawa chief minister pulal duama CBI ten chief minister pulal duaman CBI te general consent apek om je hi mission khat te hian an du dan a kai lekin politics game khelna man ruatan an mangani CBI ta hi country atangin Department of Personnel Ministry of Personnel Pension and Public Grievances Government of India noi dinania Central Police ti te pon a sai thei ome country athiam theinan sarkar department sang hian thunei na huang chung big jurisdiction an naya allocation of business po kan ti thei bokang CBI po hian po waran jurisdiction an naya Central Sarkar noile UT noya thil sual tina section 3 of DSPE Act 1946 noya Central Sarkar in notified te a case a chui theya Central Sarkar a mo UT a po section 3 of DSPE Act Central Sarkar in notified ya lama case a chui don ni chuang Central Sarkar a tangin consent phalna chiat wina kan tia kha alak angai vele thoni CBI hian state Sarkar thunei na huang chunga nu a chui don ani chuan section 3 huang chunga Central Sarkar in dan an notified china po hian ama thuina chui thei ngot lawa state in jurisdiction case a chui theina tura tan ram ri huang chin atan phalna ane ngaya chu general consent chuni
นี่สมเหตุประเด็นส่วนคนที่สร้างนี่สมเหตุปัจจุบันมิโซรัมสการ in CBI เนี่ย general consent อเปกมาสักข้าเราเชียร์ไตละไอ้เหี้ย ZPM สการนัว notification มัสเบอร์ general consent อันที่ข้านี่ฮะ In exercise of the power conferred by Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946, supersession of this department notification number, the Governor of Mizoram hereby accord consent to exercise power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for investigation of offences in the state of Mizoram by order and in the name of Governor of Mizoram. Mizoram Sarkar and CBI has general consent apek masak zok ahian Mizoram state and power and jurisdiction and manthei thu aron tar langa state government noya employees te ahuam vekti soina omlo tuna notification consent thar nena adang lam na chu CBI hian dan dik tak mangin draft notification hi asiama CBI letter para number 6 na kha thirila kanlo mu dong lomin taringa CBI ina chief secretary Mizoram ena lekhathon apara rukna khan alleged amami kha alleged to have been committed by employees of the central government, central public undertakings and private person, whether acting or in conjunction with the employees of the central government undertakings, subject however the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram, except with the prior written permission of the state government. Alon tideu care ani tuntu mai chana dan dik taka draft alon thon ani notification thara however the atanga central subject the atanga na ngai poi mo viawa khlai tang state sarkar thokte chui dura state government consent pek ngai lai hela anlo soi sel tawak mai hi chu azian ap le zir chian na nei masalawa thu suwa pok popa midang be hi sim theini se duam tak zetani CBI general consent om zedik tak to state chung central government na thokte chui ngai phalna lo pek hi nia general consent pek lo na state a chuan CBI malak na tur reng thil te nau te a po state sarkar in consent a pek ma sak khot angai ni CBI neng ma ti thei lo ti na ni consent kan pek lo chuan paruna he kan chia lenga pasarina to in kan secretary hian lo chun zama ai ru na ve na dan han clear tel hal bokila CBI an niemo ACB and DMO and investigating agency poni say section 17A1 of the Prevention of Corruption Act 1988 PC Act kanti mai hian an thu a case kalpui hal mai akhabok section 17A1 of PC Act chuan tikhalai khan hei hian general consent ang general poni say dan pakhathian akhabani ti hei lai hi poi molai tak chu ani no police officer shall conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this act, whether the alleged offence is relatable to any recommendation made for or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval. Di ani, ang diyan police officer tu main he dan ati Prevention of Corruption Act nuaya sarkar na thok dan bo chia pute chui chian na anei don ani chuan phalna lam salavin a chui mat tur ani lawani tinani a central service the police CBI kan central tangin appropriate authority tangin consent the notification hi chu alak thau thong ai tinani kenin lo pe poni la central tangin langa state chunga state public servant te a aron ti don chun state ta helai chu consent anon lak ngai ni approval anon lak ngai ni chulai chuan helai hi kan riat sol kha ani le sia le zel e police la ni sina to da kan notification soi chua per chu CBI na consent lo per CBI notification alo chua to ra lo ti da tak hi om je chu BNS dan thar kan ti related bi kan ta chumi pe la ma san e ru da dan thim ba om thang le ta ni to Prevention of Corruption Act chu kan lo om sa to kan ya dan thar ni ve lo wa om sa ni wangin he ta BNS nen khan huang khata khung si de lo ti kha kan riat la na than a tha chu wa chuan ei ru kan dan kha akhin kan lo sei tel le lo thei lo in som kol be ka wangin CBI de ten an hian kha han sei pia han sei tel tha kan te boka mi tum sang a hian section 17A of the PC Act in phalna lang pasaka puti wholesale a consent approval a vai in phalna kan pe yang chi kha a thei ani lo ba ti thei ni lo ba chuan he dan bung le chang section 17A hi PC Act a hian ni som ti paruk July sang ni so pariat khan
ดาลูamendment เสียมในยันดาลูทาร์อันที่สว่าสารนิสบริยการให้ตาเฮียนเอาเสียไปเราจนสรการออฟฟิเชียลกันถึงสี่กับพันดอลลาร์ภาษาที่ตัวพันดอลลาร์ภาษาอะไรเสียให้มีที่ตัวตาเฮียนจะเล่นสารเมกละท่านจะเอรูปตัวนักกองดาร์ตีน WBC number 1373 สารนิสบริยการสารนิสบริยการยันเนี่ยเคส number ยันจะเล่นสมัยกันที่ตัวส่วนอัตราเสียเรื่องเกี่ยวกับเราใส่งานพวกนี้ให้มีที่เอาเสียจะกันใส่เสาลูกอ่ะที่ปนลำพังอ่ะให้มี government employee เป็นยังนั่นตานที่ถ้ามี Delhi Special Police Act กันตีถ้ามี 1946 Section 6A อาคารกลุ่มสร้างดีเลยปฐุมคารJoy Secretary จงล้ำปังส่งตีนอันเราด่าตัวพวกเขาอามาเราจะมีข้าสุ่มสร้างดีเลยส่วนปฏิคาร Supreme Court เอาไปคลาสสักอามาเราจะเห็นแต่ข้าแต่ดังมิลเซียที่เขาเสียก็อย่างเงี้ยมิซอรัมแต่กติถ้ามีสรการจะเข้าเวียดนามนั่นตานก็กลุ่มสร้างดีเลยส่วนปฏิอาคารอันลูกเต็มเลยตาเป็นสนามปรบสนามซึ่งว่าจนเห็นแต่นี้ให้มีการยุกันตรงนักของกิจการเนี่ยตีนสเตทถ้ามี permission ดีลเทนะครับไปฆ่ากันตั้งแต่แม่กันนี่ตัวกันเสียสาวและสันตุอันนี้เป็นมาอย่างอันไปทางมาส่วนนั่นไปทางมาส่วนถ้ามีปีเสียก็มีคนเซนเป็นไงอะไรหนุ่มเด็กที่นั่นเสียคือบางส่วนนักเรียนริซอลที่ปอดลงไอ้สากีละถ้ามีถึงสาเฮียนส่วนไปนัมเบอร์8นะครับไปดันกันตัวเดียวไปคุยนั่นจะสิ่งของเต้ที่ส่วนที่ตัวมันด่าเต้ด่านกันพุ่งสมัยไงตัว procedure ออกมาdanin aku tang thapa investigation tal pi te arrest te bureau man success kan ti te angai thina chumi pi lama pai mo em mai chu CBI an dia mo state police police danin tu nei na pek chin jurisdiction le power pon lama engma ti theina eng ti theina ma an nei lo ti hi kan kheta thok mai mani tu nei na power ni mi alawa nan lo tho khan an mani khan alto pai ra kan ti ta danan bo chele te nan chen ta ne tu ma chon CBI po pm ko em ma hian state Mizoram state ta poเห็นนี่ได้มานี่แต่พริกส่วนชัวตามตัวเท่ากันเลยข้ามเราทนพาเฮียอะไรนี่ในการเกิดทอมเนี่ยส่วนนึกเห็นกันโลกันมันว่านัดพริกส่วนกันชัวตามที่เจอเราคอนเซนต์กันที่ไหมข้ามีสูตรนักอันเดียวว่าหน่วยตรงนั้นเลยหน่วยบงนั่นเลยวิจารณ์นะอันเดียวว่าแต่อันนี้พูดอย่างนี้เลย CBI instruction นั่งคันมิจฉาสการเฮียนนัดพริกส่วนที่ปัจจุบันทำเลยไม่สู้กันนี่เด็กเราเห็นตามปกติละเจอเราคอนเซนต์ CBI เนี่ยรับไปกันนี่นะฮีอะไรสกันติ้งเรื่องเหตุที่ไล่ยัง state government employee เต้corruption le koi khoina si tura CBI ne na consent pe ko ga JPM kai khoi sarkar hi anung tol don lo ti po kan khiat la ta na thom me dan thar man wa le consent thar pe tung sa ga notification chwa tar ngai ta ga wa ga notification hi chwa tar le ania je chen na po nei hau lo ka sarkar ko be bak tu te hi CBI ko lu lau ber ten ni ya ale ninga bu ti thor bel sa yang mai CBI consent withdraw tu party te hian CBI ne na consent pe tu JPM kai khoi sarkar hi je mai pi la ka mai pi faiตัวมิ้นจากนั้นขอแม่กันนี่ที่การใส่ดูดพวกกันนี่การเกิดตั้งยินกลุ่มสารดีเดชปฐุมอาคารสเตทปาริยตินคอนเซนต์เป็นให้ดูโจว่าตัวตัวมิโซรัมสรการเป็นเตลเวที่ข้ากันตาหลังดูพวกกันนี่ข้าจะการเฟกตัวแม่ใช่จุดแต่กันตอบลำปักกันไทยตัวที่ข้านี่เจียงเฉาเวียกตัวข้างไอ้เจียงเหล่าไล่เงี้ยมองป้องอีกจอนนะลองตัวข้างไอ้ละทางไงจน ZPM party a principle ZPM party a principleละอะไรดิ้งเห็ดเร่งตีข้าทุกอย่างกันนั่นเลยไอ้ดิ้งต่อเราอังอินทันมาอันใส่วุฒิอังค่ะอันนี้ต่อเราเว้นไว้รอนดีได้วันนี้กันรอนช้างเล็ดตัว ZPM ไก่ช่วยสกัดที่ไอ้รูนะดาวกงprinciple อะไรดิ้งเห็ดแต่ตาเป็นขัดไว้ในเรื่องต่อเราที่กันเทียบต่างต่างอัดหอมไหมไอ้รูนักไก่หน่อย CBI เนี่ยนักคอนเซนต์เป็กอันไงนะห่วงสูงมิโซรัมสกัดที่ต่างเชียงไอ้ดอนเราที่กันหันพวงบอกกันนี่มิโซรัมมีปุยเต้นกันไว้กูวักเคสกันที่ไหม PIL number 5 of 2022ปีวันรันช่วง versus Union of India เลยมีดังเตะอากินเตะเคสมิโซรัมสกัดที่นับพอให้ใส่เฟียจูลกันที่นี่ไอ้สมเด็จเท่าขลายการ ZPM ไก่ช่วยสกัดเปลี่ยนมา MNF Ministry หุ่นไล่ affidavit เทลูทูอังอินสกัดอุกิลเต็นไฮโกตัก CBI ช่วยตีร์เคสจูลอันที่เราทูค่ะอันเราเห็นไหมค่ะไอ้นี่ ZPM ปาร์ตี้พวกมินบาร์ไข่เลยอะaffidavit มาสาเทลูจุนจ้าง ZPM Ministry ทาร์เลสกัดอุกิลเต็นการ communication เก็บเอามาวางอันนี้ไว้กันติดตัดเสร็จอันนี้ดูหน้าจอสกัดทาร์ ZPM Ministry instruction อังอิน ZPM ช่วย CBI ช่วยกันเริ่มตีนะ fresh affidavit เทลูอันนี้ต่อPIL เทลูตูเต็น CBI ช่วยตีร์ตัวละอันเงินนับปอสกัดแล้วมันจะกินเนียลนั่นแหละดาวดาลนะเอาเราถูแทนตัวละทุกเป็กอันนี้ดอกกูวัสมักลิงที่ CBI ช่วยตีร์ไงตัวริน ZPM
kai shuai sarkar du dan ni ti kan an puanga tin hai affidavit po hi ni som pani jun sang ni som ni pali khan CBI te hian an chui don ani a chui tura he mi petitioner ten PIL thelu ten an dua ko tin a phal sakani chuan sarkar lam tang chuan objection engma kan nei lo ni ti affidavit in kan thelu ta affidavit a copy po hi ania ta hianin point number he la hianin para true i ya affidavit ai a copy ka pe thei lo chu ko ta in chia ko ta in chia me kan ni vai na copy chu ka pe thei lo ta na je to that hi chief secretary na affidavit asia mani Renu Sharma IAS hemi ai lo hi hemi phinga ti nya para true number i ya chon that I am under instructed from the competent authority of the government that the state government does not oppose the prayer of the petitioner at para 45D of the petition for an order directing respondent number 37, that is CBI, to register an FIR and carry out the investigation with respect to illegal border trade and smuggling of areca nut into Zokotar, Mizoram, to verify the authenticity of EY bill, transit permit and phytosanitary certificate allegedly issued by MAMCO and any other authorities. Tin how opposed to CBI dan sui don kon sarkar hian do dal na an nei lo ni ti hi high court a hriat ti thap an kon affidavit mangin hi ZPM sarkar no affidavit chu ani ministry kalta hunlaya corruption case lang sa tak tak lok ayokta ala in chia mek school thuam thanna chungchang an nabat sum chingpen thu le roadway le skywalk chungchang ACB na chui mek te le hui airport sak chungchang CBI te CBI ACB la ACB na chui mek te ai chui ta chui mek ta pen len hui airport sak chungchang a Mizoram first FIR thelo MNF ministry hunlaya ACB lama ti top tak te hi CBI hian chui ngai se kan do tak zet ade mi pui chan ai le ram pason na sum ti chingpen na kong sang sanga thil sual ti tu te sem an ni theina turin Mizoram sarkar chuan ma la zel dona eirung na do ko nga khotla khong takin ke a pen zel dona Mizoram mi pui te lung rual taka eirung na min do pui turin kan som tak meu chewani chuan thil pakhat dang soi tel sang ka du dan hi kan sei don chuan azom pui connected related e bible lang dei nei ngamo ai zom in ei be ya dang hi hriat tel nga ya chung ngai to lo le se si lawa dan pakhatina soilai chau la vung pakhian mi puya suai sual theya thudik fam kim lo soi ol viau tu te emo anga bible chang tu lai tak lak chuang deuh nen po hian ai nam thei ome tin thu